Tindija Kuguma Nkokundi, Tindija Kuguma Nkokundi, Mukama wanje Yesu yabara hamwe nanye. Tindija Kuguma Nkokundi. I thank you very much. Tindija Kuguma Nkokundi, Tindija Kuguma Nkokundi, Mukama wanje Yesu yabara hamwe nanye. Tindija Kuguma Nkokundi, Tindija Kuguma Nkokundi, Tindija Kuguma Nkokundi, Mukama wanje Yesu yabara hamwe nanye. Tindija Kuguma Nkokundi. All right. Omulebi wa AnkoleM Media TV wabale mnonga kubasa kubano kunda AnkoleM Media TV TV yamani mnonga of course kuruko mulimbara izoberi ebiro munana okwezo kwa mushanzo turiyo murukunjiri aturiyo mu Kiguturo cha bona FM acenda nimwe katonyeze munana abona radio rugamba mazima erizoba twafunaho omweshongozi anu bamweta Aledi Sara uguno mweshongozi wamani kuruko murukunjiri bamweta MC Andre tumwina omweshongozi omweshongozi wamani omu Western asoni twenangu agende atugambire okuyalebe kivuro okwe music kali ya yeye atugambire akatandika lyali ya isankahe ekivuro ya kiribata so abarebe AnkoleM Media TV aturiyaho muri kunjiri atuyina kivuro ekebiro munana okwezi okwamucanju ecyabona a radio namwe natugana macherezi nyenda baletro mwishongozo gwitirizoba tugambe nawe atugambire inyabu atwakwakira tugambire amazina gawe otugambire byeshongoro ebiwatire ebyine abagizi bitu ba AnkoleM TV twenda kubasima no kubebaza mwebare kujihagera mwebare no kuhagera Kiguturo erizobe kintu cyataba turiyaha omukiguturo cya radio bona ecyabaho erizoba ikintu cyataba ikintu twakitera twakikora kubi amazina nkaburijo Aledi Sara omweshongozi wa gospel owakweshongorire esente wazitungota yakweshongorera ruhangana amanyo kubirabe yakweshongorera humura yakweshongora endagano ya love yakweshongora echesongore chibinji wakumangu yeso wajwire kirunga tia the latest song aho no nkwenda echeshongore echo Tindi Kuguma Nkokundi kastarhanga bari yaru bajugwanje tindi kubasa Kuguma Nkokundi. Thank you very much agono mweshongozo twineri zoba AnkoleM Media TV yabari yaha Kiguturo cyabona FM neja guze myaka mukaga akandi twafuna umugisha kutunga AnkoleM Media turiyaha twanda tumbaletera bagambire ecabine izoba azo tugambire echeshongore echo kiskwasira hasi na yiguru kinkumanya okachitandikota really tugambire gambira abakurishiriza sincerely speaking echeshongore echo nkakireba mu obujurizi nakireba mwenjiri nkitwe aba gospel tweshongora tukuburire enjiri kurabira mu byeshongoro noreba hariho byeshongore bebigarama abantu amani omuntu omjengu Tindi Kuguma Nkokundi kasitaruhanga bari yarubajugwanje tindi kubasa mazima ruhanga akikora cyenyine cyuwagamba oshanga yakwindura yahindura embera yahindura buri kimwe cyona yahindura family yahindura abana everything so Tindi Kuguma Nkokundi ebire theme yanje kandi yigure myiji nindaruhanga nantera ho muhanda fosha abantu abinji baryoko nebenda bamanye Aledi Sara okatandika dyali music bamwena actually nani abamemane bambuza ishu ogumukazi kuyanura munonga kuyabonera munonga ayuno mushija akatandika dyali twenda ogambire okatandika music dyali kweshongora music tibwire bulingwa music ndikujimaramu emyaka miche minonga like 7 years maziro kushoma abo kwankamara kushoma senior 6 naza university first year kunabire naza onti fees zabura so fees kuzabuze rajya mukama ntera ho muhanda mukama yantera ho muhanda na joining okweshongora natandika kweshongora gospel abo kwankani nyeshongoro mu kanisa omuchurch choir zo wito za cyaro
Yes, nimwe natandikire music. Naje nwadikiriza Yesu nko mjunu wanje najaniza kweshongora gospel. Bereze mukama mbulira abantu enjiri abantu mbahe byeshongora bikubagarira mu amani. Bikubaha namaso. Nkeche songore kya Tindija Kuguma Nkokundi of course toragume nkokole. Imanta abakunde ba Ankole TV abali kuhagera Ankole TV timuraze Guma Nkokumuli. Rahangare nda kubihindura byona. Ebyeshongoro byeshongoro binga yesofa aho watandikira nyine byeshongoro byinji mnongo nyine byeshongoro birayika nka 20 okay abo kuba sofa now even aro audio zanje eziriyo mu studio ezindakihiremu kandi ezinkuteka because hatimbire perse kuzara ndi nakawere yo ka baby boy so nyizete narwo mugebyo hatirienda kutera yo bundo busa twanzire otuga I'm preparing myself okushohoza bweshongoro busobundi twanzire otugambire omu olebi wa Ankole Media TV omugambire ebyeshongoro byawe nabishanga nkaya nabyenda obundi tali mururu kunjiri obundi tali imbara ariya heru abishanga nkaye platforms za internet inakubasa kufuna nanka platforms za kubasa kubona nka YouTube nachi ningatoka ichireo. Yes, omulebi wa Ankole TV waende byeshongoro bya Lady Sara noza ha YouTube otekamu Lady Sara ebyeshongoro byanje byona nibyija nobireba ningotekamu Ambrose Ambassador that is my husband wanje ebyeshongoro nobireba ningashi otekamu ogenda aha Twitter ogenda ha TikTok abiruho buli mukutu gwena kasitotekamu Lady Sara robo kutayiche eshongoro kimwe Tindija Kuguma Nkokundi byona nibiza kwija noza kubireba tonzera tugambire atukwendera utugambire eshongoro cyawe eco twinire ekirya ha current song because bya Tindija Kuguma Nkokundi twabihurira esente wazitungota twazihura twenzura tugambire eshongoro cyawe ekiri current twenzira ngo tugambire haza kora amale otuhereza kapera tukwendera ekiri current kitari chiperise kushohoza bijya mu studio so tinkaenda kubana ya techama Ogo ni wera dizara koka twanchaba twereza cyeshongoro cya Tindija Kuguma Nkokundi akapera kugira ngo owabalebere Ankole Media TV abase kufuna vibe amayingo mutoto atayise ni wogo wenyine Tindija Kuguma Nkokundi Tindija Kuguma Nkokundi mukama wanje Yesu yabara hamwe nanye Tindija Kuguma Nkokundi. Thank you very much Lady Sara Lady Sara atizi Ankole Media TV aturiya Kiguturo cyabona FM 91.8 cyenda rimwe n'ubutunzi munana abona FM rugamba mazima kunjincho guze myaka mukaga turyombohereza of course nandi MC Andre atwine Ankole Media TV aturiya kandi tucabahereza ekikuruguma otireho turi kuretera ebindi ebinji amwe bari mnonga wow Ankole TV